cha-cha. Ayan, medyo nakapoy iti monitor tabalong, medyo big sa mambasit. Okay, it's the 25th day of February 2018. Ako ka Aruba, and you are going to be with us. Manan, syempre, da kami manan, iti laso di talong oras nga napmuan, iti Miss Huot. Syempre, da pagpagak na. Pagpagak is purpurniit, and apo, aglalao ka na po. So, kadagit iso amin nga dita, aglawlaw tayo, dagit dita palengke, dagit manarimaan nga agman-maneho. Kadagiti pasahero. Kadagiti agsuya-suya, binatangan ka nito. Kadagiti agmurmuray. Kadagiti mangal daw, siyempre kadagiti agpalpal pa. Naibagal daw yung amin apo, kadagito'y manan, di manong yung John Seriales. Kento'y ka na kaniyo dyan, Mark Pastor, operator. Para iti programa tayo ng pauluan. At kami manan, dito lang po kasamitan ng radio station in type Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsam 8. Uy, ayan, kita man lang. And of course, muna iti amin, pagyamanan niya po iti production team ng Sabat kada kami sa Jai Alfonso Lista, IT concert mi nga na pauluan Sonata Karuba sa Jai Alfonso Lista Amphitheater, and it was a success Karuba. Nakado, aside from the Jai sold tickets, masapol pa walk-in. When nag-print pa ya po iti ticket tapno lang ang accommodate na amin. Nap nung talaga gymnasium da, and I'm so thankful. Sa dala nagawit iti goodbye and God bless. Apo sa dala nagtatadar talaga papanaw dan. From the start up to the end talaga apo. So we would like to thank everyone apo behind the success of this event, especially dagiti imay. Taoray no adu tiglalakon o mo ti imay, di ba? So kang rona na po dagiti imay nagbuya dagiti major sponsors there like Ma'am Arlinda Uy. Arlinda Uy, I should say. All BECs. All BECs. Doon nga pa di tayo di Jai. And of course, and of course, iti beloved Mayor Glenn Prudenciano. Thank you very much for allowing us to use your amphitheater. And of course, our producer. Yes, our producer, the director ko naman is Sir Alex Calano. And wife, of course, pati ni baga nakat nag-sacrifice ita, inti na ti amin da. Talaga nga nagsaya at kahit hindi kalman man na po, agyaman kami met po kini Dr. Josephine Lopez Acawili together with kinilakay na nga ni Sir Arlan for having us ang 87th birthday party ni Stu. Talaga mga nagragsa. Ernest. Tinagan na, di ba? Palayaw na is Stu. Amo maya, ano Stu? Kung nada kanya. Stunan. Ngarata po pagmurmurente, may isang kasunata tayo sagot mi kada kayo para kadagitihan nga nakaturog, itatay parbangon. Kanya ida ito eh. Karaing teras tres. Para kini ading Ella, kini kabsat nga Nelly. Mangaw-awag ken ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit samiweng ni aya may sa papel na sirayan tasibay mo ako na ay ayatin ka. May sa anang ted ken ka ket puso nga grukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen naka tuy kantamang sagit tapuso siya kagrayo ken ka ngaminawan kapatpadang at kaunggag awan makabulod ngadakad tuy puso sikalaeng biyag ko ngaminawan kapatpadang at kaunggag
may sa anang ted ken ka ket puso nga grukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen naka tuy kanta mang sagit tapusong siya kagrayo ken ka ngaminawan kapatpadang dakaunggat awan makabulod ngadakad tuy puso sikalaeng biyag ko ngaminawan kapatpadang dakaunggat awan makabulod ngadakad tuy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko Datang tapos natin na pauluhan na alas 3 for bangon, and this was originally done by Charlie Angel. Ayan, may sakadagiti kapagayam tayo apo nga musikero wat sa Jaya Ilocos nga napatas na ba din nag-guest din sa Facebook, man. So Charlie, thank you very much for that very nice music. Ayan, kat dagiti online ito tanga manarimana po bibuya kada kami sa Jai Hong Kong. We have Ading Ella Banadero, ni Kabsat Nelly Mariano. Thank you very much for watching. Kat kasangsangpat na pa lang ni Kabsat nga Nelly Dijay. In waras na po dagitay orders nga Sid City ti Isabela United Artists. Thank you very much Kabsat Nelly for doing that. And of course Robinson Juan is also watching together with Isabela ako. She's watching from KSA. And Junar de la Cruz, hi mga idol, happy Sunday, God bless mga idol. And of course, Cattle Sumawang Ramos, happy Sunday po Kuya June, kaya natin JM Kuman, amin na taga Lalo Cagayan, kunana. And Anya Lockett din is watching from US, agitaman nga naganti kursunada, Anya Lockett din, kunana. Matan, tapos matan na. And of course, Zoe Loy Glory, na yung bagal daw kada kayo manong and ating JM. Tabati kami doon sa Tel Aviv, Israel, at sa family ko dyan sa Tarlac. Okay, kaligati. So, amin na po nga family ni Zoe Loy Glory. And Maya Castaneda Ocampo is watching from Cadori Avenue, Hong Kong. Belated happy birthday to Manang Juvie. Kuna na, of course, adito ni bakit ko. Ma'am, ama, katuman, tagparang kamaan. Ag-wave ka. Apo mo, di kami nga nakasagay sa ikot. Apang pala agparipan, itatanga ka nito. Ayan, at ito, thank you very much kano, ading Maya, and be safe always, kada kayo amin nga dita. And Elmi Bautista, nga narimaan mo't apong anang atatigo ko ni Kabsat nga Elmi ni ading. And good afternoon. Hi, sa wakas na ayos kong walang dito radyo kung nagkumulaan. Nga, dagiti tayo makyokat kablao, man dagiti karubak, iso da Leiros, Bawit, asawa na ni Armenio Santiago, anak na nga ni Leoner, Arwin, Ken Army Rose, ni Rosa Bawit, nga anak na nga ni Rosa Bawit, nga anak na nga ni Rowayson, kung naman, nga Bawit. Ni Ma'am Rose, kung naman tagaminan, kita mo kat. Kamtoy pamilya, syempre ni Jelmar, ang asawa, ng ni MJ kenti anak ng ni Althea Fontanilla. And condolence to the Sadaba family from Elmi Bautista. Kanhan lang po nga nagapukan ka Kapsat Elmi, da kami met the for the kido together with my family. Kaya't mi nga idanon mo at iti nawarang nga panaki may sami iti panakiladingit iti pimusay nga ni Sir ano man din father ni Pare Ramilan.
Nalipata mo ton tinaganan. Anyway, condolence sa Pari Ramil, Kumari Josie, Michael, and Bong Lactao. Kada kayo amin dito ang condolence. Dagiti text line tamat, at kada iti kita aman, o dati nagsurat. Naimbagal daw yun, sir. Kabla ko man tayo anak ko. Kanto'y apok ni May ken ni Jay. Mabaling ka din nga ipatokaryo Jay Pandiling. Kabsat. Eugene Torres, Tiburgos, Ramon. Thanks po. Yes, thank you very much. Ket apo, kadagiti kahit na payang maipadanon, dagiti akan di puso, dagiti mensahes na para kadagiti ingungut, dagiti biyag, you can reach us out 0915 Then, nag-text dito. 0713686. And of course, Okay. good afternoon mat ng kinitatay ko, Felix Seriales, kini ading ko Annabel, kadagiti kakaanak kita, ni manang kong Gina, and Venus is also listening, I'm sure. And of course, Baby and Nick, and Odessa and Jerjen. Kaya di balay mo ni katugangak nga manarimaan nga agong ungot siguro tatang kanito ungtan naman ni Nancy. Dila mo. Sigamat. Jibalay. Napan malananaan? Napan siguro Napan? Naka-duty. Naka-duty. Siyempre, ninalay ko, ada jim oranyag sa tata. Jay, jinda tatay nga Hill. Napan nakiponsyon. Madi. Ana? Napan kini apong lawag, dented nansa. Okay, of course, Charmel Lianis is watching. Hello, good evening ita. And ipe sa dabagayam din na tayo. Okay, from Kuya Emil data. Thank you very much for the information. Talagang maasahan ka anytime, anywhere, any place. Or di Saturn, kada Uranus, at Venus. tayo na di Venus. Siyempre, Pluto. kasta kalawat ipanunod ni Jupiter. Kuya Emil, DMD nga ko natin. Doctor of Mental Deficiency. Apo nagragsak mana na apo ti Domingo talagamot nga makaliwliwa. Uray da kami apo mismo nga dito istasyon may ayo kami nga mangbasbasa kada kita text messages yo. And in fact, kuna natay may isa. Naimbag nga pangaldaw kanya yung Manong Jun ken Manong JM. Kabla ko man dito birthday no bigat. Amati Barangay Salvador. Awan sa Bali ni Apo Kapitan Sammy Sarmiento. Palukes Manjay. Congresswoman Catherine. Thank you and God bless. Tayo ko magpablao. Nasa Bali ito ay nagwapong anak na ni Chester. Wow, sikan anti guwapo. Ngaro ba ito, nag-request sa tayo ti Sirek di Pandaling. Dahil ito yung apotisyon na tayo. Kata paay mo matan, kada kiti lalaki nga manarimaan niya agin inaw. No, daman agin inaw apo, itatangan ka nito, i-text yung man tinagan na. Nagtarakin bukis mo, nagtaerte takder mo, nagtakal tamasals mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day tanangam, patitirong apandakarisyan. Nunag na kanti kaadwan, talyawan datapos turan. Kaduan ababai arapa abdakat rabii. Day tamat jo abagin kaay ayuda apirni. Ngemanian kakitut mi dilaeng mo anang pili. Sinarap mo tay babai anang pirdit kinalalaki. Sino ti Pandaling kinalalaki nakaduling. Ang labaken at kupin, agaw awir ka pa'y ti upin. At lamuntsaken at sagad, at pisuken at dingding. Day kat naganap mo, iti ka pipili. Nya Ka pampanunutot ti bagpagit nga ginaw. Dapat tinagsamal na mati nga ikalaysa. Slap mo naman. Aring na pa'y kat napilitan, inalampay arinan. Anya tata, tirupang nakasarak sunod na baknan. Sino ti
pangdiling kinalalakim na kadulin aglaba ken agkupin agaw awir kapay di ubin aglansya ken agsagat agpisok ken agdingding daytad naganap mo iti ka pipili Nagmayat abuyaen tabagin pa'y tiyag palengke agugas tinanganan ken nagsibugti mas masetas at damit tay makibarbartek kangen kalat ngagtaray ka at daytan itudo tasalapay kumabasada sirog ti pangdiling kinalalakim na kaduling aglaba ken agkupin agaw awir kapay ti ubin aglansya ken agsagat agpisok ken agdingding daytad naganap mo iti ka pipili sirog ti pangdiling kinalalakim na kaduling aglaba ken agkupin agaw awir kapay di ubin aglansya ken agsagat agpisok ken agdingding daytad naganap mo iti ka pipili daytad naganap mo iti ka pipili daytad naganap mo